Whengainga whatua, to ina ma whatua whapena fo ilas lasio. Malo te akono, te alabou, whanau se o lawa e whanawiti, la mele to espati vi ele tua. Whaftailo to su maimalo to tala au mai I mato ai Manurewa nei. Welcome to Manurewa. And welcome to the Word of God. Ia, pen whaintua nei lunga ia tatou slides sa mole, matamalam tanga. I want to acknowledge that this is Zone 2 of Worship Center Christian Churches, Auckland, New Zealand. Combined Holy Ghost Conference 2024. I was a party of VLLE. And the Holy Spirit is here, ready to bless all of us. The Holy Spirit is the focus. The Holy Spirit is the heart of the message. The Holy Spirit is the main person that should be in control of your heart and my heart tonight. I've been given a topic to preach on tonight, which is this: who is the Holy Spirit? By way of introduction, I want to begin by bringing out some of these facts about the Holy Spirit. The Bible clearly shows that the Holy Spirit has been in operation from Genesis to Revelation, having very direct connection with both the creation and the redemption. Manino tala tuspaia mo fainoina le tuspaia. O le nganga paia na iaia ma awai. Mai le tusio kinese. E o le tusio falinga. A mata mai lava ile fofoanga. Se i o ile faaola tanga. We even find the Spirit moving in the midst of the chaotic conditions that Genesis 1 verses 2 alludes to. And it reads, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the earth. Ole, manino ia fo yo lua I fai upol tu spaia, na fai le tua, le langi ma le langi la matanga, salo me fai lua. Fai mai sa so ona numi le lalo langi. Ma ua ngau, ma ua pongi sa. Mo fa pena fo yo no fitie le vai. A olo o fa a pepe ai. Po fe ngau yo ya ai. Le nganga pa io le tua I lungo fonga tai. Le me le sa pati vi le tua. Involve lava me le matanga le nganga pa ia. Ile amatanga me uma. And the very last mention of the Holy Spirit in the Bible is in Revelation chapter 22, verse 17. But after verse 17, the Bible ends in verse 20. And this is what is mentioned of the Holy Spirit in verse 17 in Revelation 22. And the Spirit and the bride say, come. Ole, vayanga muli atus pa ia, ola eto e tala noa I le nganga pa ia, e mauale I whaalinga e lusu lua whai pasumol fitu. Ai umatus pa ia whai lusu fulu. Ai tato mawai le reference muli la le nganga pa ia whapea mai. O whapea mai, lai whasamol bright. Le mahana mea, po ole, whatoa no whatani. Fatasi mo le nganga pa ia. Sau. O le taualunga ina o le polokalame le tua na amata I fofoanga. Ai pe o le sa launga for the last sante nei. But the first man, Adam, failed. So God had to bring the second Adam. Le toi mo mi ele toi fai o le creation lona lua. A new creation was needed. O le creation lana. Na whaataunu ina whinga inga fo. Amen.
ai tato mo tu spo ia ai le tapu nia tu spo ia fai mai wa lu fa tasile nga pa ia male e kalesia wa tasile va on mana mele ale a Yesu Kristo le tu spo ia o e kalesia wa tu fa tasile e kalesia wa nga lu fa tasile e kalesia male nga pa ia ma fa pe atu ile lalolangi mo so se tasi o fa longo mai ile upu ale tua male fa ola tanga sau mai upu special nga ku so la come and let me tell you what the Lord has done for me. He healed me. He saved my soul. Baptized me with the Holy Ghost. I tell you what. Elea se mea piko sili onga le lei o sau li lalangi. Elea se mea lei o sau lalangi. Nga le ka le sia lava. Nga le tangata tali tonu lava. Ia Yesu Kristo. A yai longa expectation about something good going to happen to his or her life. A le lalangi a koa lava. Nga ole fa solo ina matutua. Fa solo ina pala, fa solo ina leanga, mafiauti. Amen. Ai na ole kale sia lava la pol mana mea Yesu Kristo. E ia se fa moi ola, ave sa pati viele. Ole vala fa upo lua ia na kouta tua le kene se momua, al fa lua, male fa alinga lusfu lua, fa pasuma fitu. Ole vala fa upo na. Ola ola le au non wai. Ole sosia, male tamau ainga, o faalinga le tua e faatatau i le nganga paia, male ngaluenga mamana le nganga paia, o le loto yai. O lama, we are so honored and privileged to be given such a great revelation. I stand here and I declare to you, I am one of those people that have really struggled big time. Ile koe ka mawhainga ku le nganga paia. Wai ke le so ka wivi so ka mawhainga ko sa ile ku le nganga paia ka o mamulu e sa ku le nganga paia ma wal mamau e se male nganga paia wa peia nga lo fa ia la me lai fai. Alo ai te fa ftai le tua ile nei falinga wa matai tatou somne. A matai ona toe e na tele na tia. A matai na toe fotu wa ile o langa ile toe mea uma. Toi amata mai el te talo le fta mo tu tatou break on fa sa pati vi ele. Ale umi yo sa tau sa ilinga ile nganga le tua se sa ma yo mama fkanga mo le ko ya so yo sa mo. Ai no o sa New Zealand pe ya wo ma va mau ma le nganga pe. Wo leva lang ko ka wifi ko fi so mo ile nganga pe. Ai falling on by wo mama e sa se me ile nganga pe ya. Mo le me o ke ya. O te fa ftai le tua te lo to lo ina umal men na fa ftai le tua. O lea ua toe tau amata, o lea ua toe amata la mama ftanga male nganga pa ia le mea sa umana oai. It's just the beginning of sau pate vi ele. O te tali tonu foi la ai umar fe au pole nei. O te tali tonu foi lo ieni stanga tau whalong loma I a kongu whapenga se ka wivi e pewa. But the good news is the Holy Spirit is always available. He is always looking for you. He is always trying to get your attention and my attention. And finally, he has got mine. Have you got the Holy Spirit's attention? Wayati oi ele na le nganga pa ia no no tai fa pena nga yo me le nganga pa ia no wala. Amen. The Holy Spirit va ko kopia. Ile fenga tuai. Na onai tangata lava fa pikoa nga filifili le nganga pa ia nga ki fa nganga. Ai oi na to la chichu tangata. Ei, makua I lava matatoe, le so sia mal tamau ainga wali lingi ai. E manguia mai makaka ua mal kemil ngai. A le whenga inga kuai foi, fa ai loa ia le nganga pa ia ia ila tau na ia, ngā tautu sia tus pa ia. Le fa alinga, mo oe maha umaro tato vai taimi whamai. In the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Whamai lai sau asum ngatai, ngā asum muli. O te lilingi whai lo wanganga I lunga o tangata umalapa. O le mea lofa piko I sili a lea, o le polo misi, o le mea folofolo ina lea lea tua, mo mua ia Israel, lua I lana e kalesia, sau pati vi eleri. God is good. All the time. O le, ta ua la o le nganga pa ia, I le whenga inga tuai. Lena, o mai ia nga information ia. E
Iwa se fulu na tusia, at least 90 times. The Holy Spirit has been mentioned in the Old Testament with at least 18 different titles. Ai kiki mai iwa se fulu na tusia, ia le aranga pa ia il fengai wai. Ai over much fulu valu ona isuafa e fa matai e po fa ilu fa samu ka ko le title o matai. Ola fa makai le nga pa ia. Ole New Testament e over male lua se la wongos fulu kaimi like usia I maka o e fo ia le aranga pa ia. Ai over male tolus fulu iwa. Alo suafa matai o le nga pa ia fengai fo. So pa te viele. Pagaka ka fa la uma ia memonia statistics ia la wak introduce le nga pa ia pongi. Aka ko kufa kasia le kolu iwa male se fulu valu. O lima fit. O kiki au se fulu mo mongia o se fulu pe over mo le se fulu titles o le nga pa ia kus pa ia ko so pa te viele. God is good all the time. O le mela lea ele o se mele nga fo ile le ia so ngo makai. Ele o se le mele nga fo ile lua pe si le kingo makai. Ai paula au nga ia lo kuri ngo makai. Ai kuri lo makai o le nga pa ia ti ha ele lo maftanga ba ia so pa te viele. God is all the time. Ia o lava na. Ia le lala tatu o mai loa I la matau. My topic tonight is this. Who is the Holy Spirit? O ai le nganga pa ia. The Bible clearly reveals that the Holy Spirit is God. Hello? Ele kau kio sukus pa ia kau kiro ai o le tua le a. Le tua le tama, o le tua le alo. So the Holy Spirit is God, co-equal, co-eternal, and co-existent with the Father and the Son. Yet very distinct in the eternal Godhead. O le nganga pa ia la. O ia o le tua. Amsa pa te vile li lo ka sa kwa. The Holy Spirit is God. E tulanga tutusa le leile ngaka pa ia ma le atua tama. Ma le atua le alo. Amsa pa te viele li e fa mau le leile lo loko kalanga. Ai ese la ko. There are 3 persons in the Godhead. E tolu ia fa sa moi o tangata. I le Godhead le mawai le tolu tas pa ia. Ele tolu ni tua e tolu I tangata ai tasi le tua. Amsa pa te viele. God is good all the time. Ia ole sub point number 1 la. The Holy Spirit is God by divine association with the Father and the Son. Ole nganga pa ia o ia ole tua e ala I le latou ngalu lue ma futa fatati ma le tua tama ma le tua le alo. E ke le maua kua e ka whawhau tulo. E ia nga le kua ka maa ma le kua le alo e le ile nga paia. Amen. E ma futa whatas. O le lato ma futanga whatasi la lea. E whapena ai o na tasi lato. E iai ma le tua tama. Ma le alo. Ma le nga paia. E tasi le tua. Ai tolu pene sona o le tua. O le vaenga e ila na ta watu ma te lufa pusuma le iwa. Manaya la faitau mai pa fa ve maltus poia. Jesus has really linked this baptismal command to the Father, Son, and the Holy Spirit. Hence showing us that the Holy Spirit is co-eternal and also co-eternal with the Godhead. Amen. And each linked to the triune name, God. God is good all the time. Fa fongo fo ila fa tawina mate lufu valu suluiva o mfai ka ka lukua. Ia. Ole nei I o to atu e fainu o malava maso. Ma baptiso atu ia te ila to iswa fortama. So fortama. Male atali. Male anganga pa. Male anganga pa. Ava so pa te viele li. E o ia Yesu anga linkinga fa kasi le tu tama le tu lalo male tua. Le anganga pa ia. Ile fatu nunga I tatu te o ave tala le tala Yesu. Ai papa kiso ka le swafo ai. O le swafo tama male alo male anganga pa ia. Ava so pa te viele li. E confirma ia I
tutusa le le tama ma le alo ma le nganga pa ia e tau fai whaavavau uma la kou eternal e kou iko turanga tutusa uma ma kofo kai mi le Yesu le whamakala kuspa ia i le Filipi ia Yesu Keriso whamai ia au kou fo le manatu na ia Yesu Keriso ele manatu se me whaoalo na tūlanga tutusa ma le atua a ua wha mawalalo e ia te ia lava whapenga fo i lale Holy Spirit e tūlanga tutusa uma la tau aia e usi ia el prokalame le tua wha pati vi ele li God is good all the time alu oi fai tau le lua koronito mtau pa sul fa ma le momo Ioane mtau pa lima fitu le valu ala ka kufa sa le valu le taimi e fai mai lo le ngā pa ia o lava o le kele ia be na fai atu introduction o le tele your information but I will go with the flow of the Holy Spirit. If I mail the Holy Spirit, help the person next to you and say, don't fall asleep. When the Holy Spirit sees you sleeping, He will say, stop. Amen. God is good. All the time. The Holy Spirit is God by divine association with the Father and the Son. Because Jesus teaches that the Holy Spirit is one with the Father and with Himself. Ioane as full fave bes fulono fafonga o te vai atu fo i tama ona fo ai mai le e ia te o tau le tasi sosoani ina ia tu mau pe o ia te o tau e whaavavau ia sauni fai tamu malusulon alu e fai kausi kusi ngai kumanunga o Yesu lava na ia o mai e tasi o ia mal tama ma Yesu male anga pa ia e tasi la to tolu ia o lava na no time we running with time all these three were present o le tu tama le alo malanga pa ia were present ile fatonunga le Yesu na fatonu ia sorry na ia uma la to ia el baptizo o Yesu matai e tolu fa sul leon sulon sul fitu tato te mawai na ia uma le tu tama le tu le alo ma le tu le nganga pa ia i le taimi o le papati songa o Yesu Keriso. Already fai pura fai tau. Fafonga. Fafena i eto tolu. Fai mai o Yesu le nasau ia Ioane papati soai. O Yesu le alo na. Amen. Le tu le alo. O le nganga pa ia na va aia o whapepepepe o le lupe. O whapenana lele mai ma whapepepe lungo o Yesu. Mana tua na fai le nganga pa ia o le tua ia Ioane. Ioane ke lungo o fie ale mesia. Ia e va ai le nganga pa ia o le tua ua nofo o na lunga. O le nganga pa ia lai le se tino ai na fai na ia loa e Ioane mai la tou fa pepe le lupe i lungo Yesu o le ata o le nganga pa ia a o ai na feta lai me le langi le feta lai fa mai le feta lai nga o lo uatali i pele le na o te alofa ia te ia God the Father spoke from heaven the Lord Jesus was in front of John the Baptist being baptized fa ku mai lunga ai a fio mai le nganga pa ia fa pepe o lunga fa pate vi le li God is good o fa kasi la ko e ke mau fo i le administration po le fatulanga ino le kalesia i le momu ko ni tom taba sulfa sulua al fo fa leono o i na ye uma o le ka ku ye uma le fo i le tama le alo malenga pa ia la su tu sin la ala tatu atu le tu simulmuli o le tu simulmuli mau ai fo i le tatalo fa manuia fa penau na fai mai e l'apostolo Paulo le luko ni tam tau sul tol sulfa le o fai nei ma te talo fa manuia ale e kale se cristiano la langi se fai mai ka ko ia i lunga ia te o tau malava le alofa tu noa le li o Yesu Keriso ma le alofa le tu al tama ma le mafuta fatasi ma le nganga pa ia amen au so pati vi le li nei o le fa vavau lava amen au so pati vi le li tato te mau fatasi ai na le tu al tama le alo ma le nganga pa ia fa fongo la le momuko nito tau sulua fa leono o mau fa ia momuko nito tau sulua fa leono e matalasi me alofa e tasi lava le nganga ia e matalasi fo i faiva e tasi lava le ali ia e matalasi fo i mea mamana e tasi lava le atua o le na te matuanga lua i mea uma i tangata uma lava o fo ina ta itasi tangata le faalinga o le nganga e au ngā ai e wa o fo ina mai le tasi le upo le poto e le nganga e le tasi le upo le malamlama e tusa ma le nganga e tasi e le tasi faatuatua e le tasi e le nganga e tasi e le tasi
o mea alofa e whaamalolo a imai, e le anganga e tasi, i le tasi na te whaia vāvenga, e le tasi o perfecta, e le tasi o suenga o nganga, e le tasi ngangana ese, e le tasi o whaamatalanga o ngangana. E mātuanga lue fo nā mea uma, e lea lava nganga, i tasi, o loo tufa i tangata i ata i tasi, malana mea, pe ona fina ngalo iai o ia. Avisa pāte vieleli. O le whaamatalalaina mainga o le pūlenga o le ekalesia. Le taiina o le ekalesia, tau whai tele mea lofa, ai whapenga kasi le tua. E tele mea lofa tasi le nganga. E tele ia valawina, e tele ko inga mea se whai, e o inga ngana, ai kasi le tua, e tasi le lii, e kasi le anganga. Amene, avisa pāte vieleli. Wa umalal sa poin mumua, la ka sawa, sa poin lua. The Holy Spirit is God because the Holy Spirit has its own divine distinction from the Father and the Son. O le nganga pa ia, o ia o le tua. A wai ei fo i lava lo na ia lava unique presence, unique features, distinction, a distinct lea le nganga pa ia, mai le tama. Mai le alo fo e o lesi vaenga ko fa mkala kili la ile o le mera pa la ka fukuli la sa luma. Okay, the Son is sent by oila mamai. The Son is sent by the Holy Spirit. Isaiah fa valu pa sulo la ka kule fekaua o ngol kemi, but let's run with the message now. Kuli kemi le ngapai amene. Ole afo ia, ole nganga na o le alo na wina mai o ile tama fa tasi ma le nganga pa ia ile la langi avso pati vieleli. Sau Yesu, a le tua ta mama le alo ngala awina mai. O le vaenga lona lua pi, the Holy Spirit descended upon the Son as a dove, while the Father's voice spoke from heaven. A le kuku aku Yesu I wo na tofu le vai, au sau pati vieleli. Wo mo yone mta wo mo tolu, alu fe talfali, la fa sawa. See, the Son prays to the Father to send the Holy Spirit who is the Comforter. O Yesu, o le atalii. Tatalo ia tama ina ia a wina mai le ngaka. 3 distinct persons of sapati vieleli. Lavanga. The believer has access to the Father through the Son by the Spirit. Wai. O oi mau tanga tatonu. Tatou te o atu tama ele mafika ko o kama. Pa ka kule ui aku ya Yesu. Ai kai ia ku ka ko le ka pa ia so pa TV ele. See, they all work together and they all have a unique function. Amen. God is good all the time. The Holy Spirit proceeds from the Father through the Son. Kusi ngalo fe kau. Ione sulfa fa pulusulono. E feel mai le ngaka pa ia mai le tama e ui mai a ke riso vai esa mele tua. Amen. Ele sawa Yesu ia sawa ia. Ele sawa le ngapa ia sawa ia. E la ko kia. Ole tu tama sawa Yesu ole tu ole tama male ngapa ia e ka penga mai masen mai. Avso pati vieleri. So point number 3. The Holy Spirit is God. By divine attributes being ascribed to him. These same attributes are essential and are moral attributes which are also ascribed to the Father and the Son. O vaenga patino ai le nganga pa ia. Lela tatu lela batu. A me vanga e pakingo fo ile tu tama. Ma le tu le alo. A so pati vi ile li. A fai lai le nganga pa ia me ia. E le tu tama fo e le tu le alo fo vaenga na. Holy Spirit is called God. Repeat that after me. Ia. The Holy Spirit is called God. Whaingoina tus pa ia. Me walawina le tus pa ia le tua. Ia le nganga pa ia o le tua. Ile tus yung alwenga fa pa espulono fa pa tolu fa. Ai ki mang kufo ki malo pe teru. Na umana fa talu fanua. Fa il tonu mal fine ia. Ko sui ka dio. Na ka fa ia pe ke nu malo so e va kumal kupe avai. Wa ke le ke nga kupe pe ave umo le ka dia. Ai se me se vanga. Ai halu ave fa i pa ol me al kawa ngal fumua. E luaku wa fa mai le tala pe teru. Ai fa ya. Elia. Ole kau malal fo wa wa lo polo misi melam ka la fa kau lo fu a ma fa kau a mo imo ku be angia I fa ya ku lo kala a bet anania
o le amu e pepelo i le tua. Wa e pepelo lai le nganga pa ia. E ke leo pepelo i sa tangata, wa e pepelo i le tua. The Holy Spirit is God. Am sa pa tevi ilali. P. The Holy Spirit is eternal. E pereiva fa busuma fa. O le nganga pa ia e fa vavau. O e mau maka ko umeleso ka ko fa vavau. Ngai ka mai, o tele tangata fioti le atole le imas fulu, le akor fas fulu. O nis fo tangata maliliu le onus fulu. O ka piko sile ngalo si wo ye se lau. Ai le yo ase se lau limas fulu ko saka ola. Amen. E le se fa vau, but the Holy Spirit e fa vau. The Holy Spirit is eternal, so He is God. Amen. Am so part TV lili. Alu e kusi ngai ka lo. The Holy Spirit is omnipotent. O quality le o le kuenga. Tele bingo le mea. E mawhai le tua me uma. Nothing is impossible to God. He is the all-powerful God. And the Holy Spirit is omnipotent. He can do all things. Nothing is impossible to Him. So He is God. Give the Lord to the Holy Spirit. To God the Holy Spirit. I was part of Italy. Look at Tolima. The Holy Spirit is omniscient. Omniscient means the Holy Spirit knows everything. He can see you and He can see your heart. He can read your mind, your thoughts, and even what you are hiding behind the other hand right now. He knows everything. So, the Holy Spirit is God. Give the Lord a hand. The Holy Spirit is omnipresent. Omnipresent means He is present everywhere, all at the same time. The Holy Spirit is right here in Manurewa. He is in Otahuhu right now. He is in Russia, United States, Samoa, Tonga, Fiji, the Cook Islands. He is everywhere, all at the same time. Only God is omnipresent. And the Holy Spirit is omnipresent. Give the Holy Spirit a clap. He is omnipresent. He is God. I'm supposed to be here. Salamat tolu iwa fa befitus fulu te mawana. The Holy Spirit is the life source. Your soul and my soul can be explained and be said it is the life force. F-O-R-C-E. But it is not the life source, but the Holy Spirit. Romans 8 verse 2 says, He is the life source. Ole nganga pa ia o ie puna ma yele vai. Ole nganga pa ia o ie puna ma yele ola. If the Holy Spirit is in you, if the Holy Spirit is here, life will flow out of us. Give the Lord a hand. The Holy Spirit is our life source. Ele makiva, ele ka usuese ka wola ben faloloa. Ele ka usuese ola ben sesimia. If we have the Holy Spirit, we have life. Kukusa le ma Yesu, ele ka usuea pa Yesu wai, because Jesus is life. Give the Lord a hand. Kikusa man tama, God is life. If we have God the Father, we have life. If we do not have the Father, the Son, or the Holy Spirit, we do not have life, even if you may have a wife. Amen. God is good all the time. Vi leli. Ela la isi vai ngai isi qualities iole. O qualities e ka kalonga ngi nga pa ya me ka essential qualities. Le fa ka uma kwale. Le fa nga kui koviki. Sa mo kwa I ka ko man blabon me ka essential service. O essential service sa fa sa uma ka finga buenga fa sa ngi fa ngisi ngisi mia. But only the essential services were allowed to operate. Amen. O qualities ra isa ka kalonga. They are essential qualities. Only God has those. And the Holy Spirit has all of them. Give the Lord a hand. O isila attributes yela ka kalungai. O me ka o moral attributes. Amen. Akaulole moral, it means o me patino ya they relate to your conduct and my conduct, your character and my character. Lo winga ya fa inga pe ya ina ila wa mio
Mo winga, am so pa TV leli. E ta ua le nga pa ia because aka ko le nga pa ia. Ka ko mo le nga pa ia e impactful le nga pa ia. O winga. Awa mio. Pa pe nga foi o winga. Ma wa mio. God is good all the time. O le ala le vai nga mo mua o attributes here, moral attributes here le nga pa ia. The Holy Spirit is the Spirit of truth. O le nga pa ia o le nga o le upumoni am so pa TV leli. Ele se kala pelo. Ele se pesto. Ele ai me fa pepelo fa se sega fai. Ele ai me pio pio. No belongs. Ngale me monia. Black is black. White is white. Ai au le kele I fai lo pepelo va ele se po vilang boanga lo foi mai lo vilang boanga wo mau o pepelo. Amen. God is good all the time. The second moral attribute of the Holy Spirit, which is exactly a moral attribute of God, is He is the Spirit of love. Tako whalongo ke whiu sa ili se alofa le laro langi lingei. E ke whiu sa ili se alofa monia e malia e lo loto. E ke le maua le laro langi. Even my own sons and my own daughters, they will find it fail. So a whalongo mai e kau, o ke pau. Ele ona le family ina le la tolu meta o le lofa, but hey, the Holy Spirit is love. E ke fiu e sua, e ke fiu e asu le lofa, o le ngapa I ele umba so pa tevi ele li. God is good. So the Holy Spirit is God because He has those essential and of course the moral values of God. And finally, the Holy Spirit is the Spirit of holiness. Romans 1 verse 4 and Ephesians 4:30. O le nganga pa ia foi la. O ia o le nganga o le holiness. O le pa ia. O le me ia tolu mo mua o le a. O le truth upumoni. Lua o le lofa. Tolu o le holiness. E ke le maua se si mea I vea inga ia vana ngā le atua. And the Holy Spirit has it all. So the Holy Spirit is God. A wa aila. A yaila le nganga pa ia le tua ia tato. O le alo pio pasa pio pai ke ia ko inga ko vai oi e ko pasa o wa le ko pio pa amen wa mi sa o wa sa o ko wa inga wa le ko kamilo milo amen wa le ko fai ngis ko fikis ke le wa le ko fa ngala piki e impacted me ele nga pa ia lo wola yesu kai kas me le ta hua tele nga pa ia me muli ile kali ma lua kali umolo la le vai nga mo kali the Holy Spirit Scott vai nga muli. The Holy Spirit is God by divine works that are attributed to Him. O le ngaka pa ia, o ia o le tua, wha maunia mai ngā luenga mamana o ia whaia. Amen. O lo fia whai ngā luenga mamanga ia. O lo kako fia whai ngā luenga mamanga ia, a le mamala ia. Amen. Only the Holy Spirit can do divine works. Give Him a hand. So these are the divine works the Holy Spirit does to confirm that He is God. 1. He was active in the creation of the world as well as in the creation of the peace and man. Nga yai le fai ngo la matanga fo fanga la langi, ma fa pena fo into fai manu, fa pena fai ia akamu ma akamu. Nga uma ka kia mo tangata. Ma ia le akal ka kia mai ele siola. Ma na male tu lo po isu. Amen. Al waku le nga pa ia le tuan kong ave lo la so pa TV ele li. Nga involve le nga pa ia mai le fo fanga le langi me le amtanga o le kenese mo mua tasi lua yopu e lufu lono fo sutolu ia matusi umana. God is good. We run with the time. The Holy Spirit was active in the inspiration of the sacred scriptures. Nga makwa inga yoi le nga pa ia male loto iai. Male manatu ato iai ile osofia ina o tangata e uia ina to o titi tangata na ia mawaina mawhaungaina whenga kwai. Nga maua ma nga osofia inga la kou inga ia tusi I lalo tusi pa ia o le whenga kwai. Amsa pate evi ia lali. Hey, the Holy Spirit was operating even in the Old Testament. Maua ili kako kusi pa ia I le whenga kwai. Amsa pate evi ia lali. God is good all the time. Yeah. Lua peteru ta mo mua fa bulusu tasia mo fa ka mai ale ai o ile fa mai peteru ei ele o se loko ka ka kusia ka ngomba kus poia ele o se manatu tangata ele o se vai kusi o kaka. It was the Holy Spirit.
me yo Sofia ina la to au kanga le ilo kaka ka fa vale o kanga ka fa penga o nga mau le nga pa ia nga lua ia le nga pa ia fa au nga le nga pa ia o la to tusia ina le fio pa ia le tu finga ka kwai e ui inga le ko ke kaka fa nga le nga pa ia sa pa TV le i God is good all the time. The Holy Spirit is active in the regeneration of fallen man in making a new creation. John 3 verses 3 to 5. Olo nga lue le nga pa ia o le pol ngai mala so ngai e koe ka penga ma koe fa ola le ka woki a vatu le manuia a vatu le fa moi ele ka ole se fa moi ele ia fa ina po le me ngai ke no fa ngai ele ia fa ina po le kali mo banks ele ia fa ina po le kali mo fo mai ele ia fa ina po le hala va se mea ai kan kongu le ko e tali Yesu e me nga lo ko nga pai kongi ki ai ko mga ola le si level fa unga le ko ale pa kiso wow hey ma fai o ba pe nga o sa le nga pa ya kalai uma fai ko ang hai loka ai ava ku ma uya mo o hai le ka fai mai o le se fo a lai lai ki le fai nga ko ma ku vai o ma ku lo ka unga fa ko fa ka pe nga ka langi fa ko fa ya lu ma ku amele o pepe uma ya musele o pepe Auckland lang o ma ku lang le ele te ke corruption amele o ma ko o parla malanga fa o lai nga nga li se alu ai vai o ka ko ila ki ko fa vel mole ke va o ki amele sau ya Yesu e ke lo umi ai au sa pa TV le o lo nga lue ho mal pol ngai ke go fo mai fo e o le vanga sola e ka o le vanga sola male tua fa lo mai the Holy Spirit is still working on you ko fa le ia lo loko ko fo mango wa ko fo lo loko ki nga malo loko le fa mangalo ai ko ka kai mai o le mala mangu inga ia awonge e oki male ga loko ki nga awone e oti mana le loto le fa mangalo e ke le alu mangu ia sa pa TV ele olo nga lue o me ke mingila nga pa ia o ka o lue Yohane tolu pa tolu lima na. The Holy Spirit is active in the resurrection of the body, which involves a creative act. Apa sa pa TV ali? Roma valu fa pusumatas. O mo Roma valu fa pusutas. Ya. Ai a fai no fo to tonu ya te o tole nganga o le na toi fa tu mai ke wiso na ye wot. E fa ola mai fo yo o to tino au ngavale. E le na toi fa tu mai ke wiso na ye wot. Wow. E lona nganga o lo no fo to tonu ya te o to. Wow. Ko fa longo la ka wa makanga le se hope le se fa moi. Ko fa longo fa ka lo kele fa ngese. Ai a fai no fo to tonu ya te o tole nganga o le na toi fa tu mai ya Yesu na ye wot. E fa ola mai fo yo o to tino au ngavale e le na toi fa tu mai ke wiso na ye wot. E lona nganga o lo no fo to tonu ya te o to. Am se pa te ve li. O fe no fo ai le nganga pa ia le tangata tal tonu. O fe no foi le nga pa ia tangata tonu no foi tonu ai le ia fio Yesu lai ele maliu Yesu fa ko Yesu so oi o le wa ngi le nga pa ia le ko ma fu ko mai ia la ka sa lo Yesu ka pa ki so lo Yesu a fio mo le nga pa ia move kasi ma Yesu move kasi ko mlako a fa mai ia le nga ia fa Yesu ai le aso la sa e sa o le nga pa ia no foi tonu ia te to so pa te veri wa umma wa fatanuina what happened so se taimi te tali Yesu wa fio malanga pa yo le tua na no foi tonu ya to fa longo la ni ka ki on ka nga pa ile fai na te toe va tu le ola lo tino o nga vale o le tino o mate tu lo ai pela amo ma sarai ma tu tua la fa ko provincia le tua a pela amo o te va tu ya te o ele fa na we manu ile lo yuma o lau fa na manu ai fa kali akamu oso komeso akamu la mo ya sarai amen ilanga onga ai se ya fa mai fa bekala a problem ko skin ma ngia me uma polon me olonga wingo finge se la usuri fa mai le tu ai o low lava tali ian watu low lava tino e fa pena ona fai mo usuri fa pati vi ali a no for mai e yesa manati to waioti hey come to Jesus and receive the Holy Spirit and the Holy Spirit will come inside you and he will give you a new life. He will regenerate life in your body, even if you feel no tino.
Even the Holy Spirit has the ability and the power to resurrect your body even now. God is good all the time. I pay out ole afale ai pay out ko wifi nga ya ko fai kaka la saula bi la fa sa la. I promise I will try and be faster. Okay ko fai kau ale fai kau. So sa hu ya lo sunga. Ai kau ko ku si ku sapu ke kau ko. Ai fa lo mo ko ma pungo lo ba ko lo ko ku si mo ah. God is good. Le nga tio. Ave se pati mo fai tau tu spoia. God is good all the time. Okay, the second part of the answer. What was the first part of the answer? The Holy Spirit is God. The second part of the answer, who is the Holy Spirit, is this. The Holy Spirit is a person. Ole nga ba ya amosawa. Fa man fa sa mo ka masa ki pele songa. Ai fa sa mosawa person. Ole tangata. Paulo no se nga, he is a divine person, not a physical person like you and me. Ave pati e vi ele umangingo. Amen. Yeah. Oh, melai lo ai o yo tangata. Number one, he has all the three main qualities that constitute personality. Make a pingal tangata. What's the first thing? Mind. Romans 8:27 says and confirms that the Holy Spirit has a mind. Are you ready? Roma valu sufit. Yeah. Ya. Pia. Pai kamu fa Britania, como se pega ngi nua. Okay. Okay, ol point mo mua. Ol list to see 2 Corinthians 2 verses 10 to 13. We might come back to it when we get to the third point here. Second quality the Holy Spirit has is that he has a will. 1 Corinthians 12 verse 11. E ai le loto o le nganga paia, e ele mavofau, e ele loto fa fonga fa tawina mo mo ni tum tau sulu fa sutas. E matuanga lue fo ina me uma, e lea lavanga nga etas. O lo tufa itangata ia taitasi malana mea pe ona fina ngalo ai o ia. E pe ona fina ngalo o ia, sa pa TV ele fina ngalo le nganga paia. E pe o tangata, e ele no mavofau, e ele no loto, sa pa TV ele. Thirdly, he has emotions. E ia no langona, Roma e valu fa bulusu lono, ai alu e fa tau stu sina pe al fale. E ia fa langona o le nganga paia, fa fonga lai fa bulusu lono, wala ngamo mo fa kalu fik. E fa pe fo ile nganga ona fsosoani mai, I lo tatou vai, a wa tatou te le iloa mea tatou te ole atuai male tusa, e pe tai ole nganga, e fautua o ia mo I tatou, I le oi e le mawhai o na tala ina. E oi fo I le nganga paia pe a whaatino lana ngaluenga ta talo mo oe, ta talo mo au whaatonga mo tatou lumo le tua, e ke le mawhai o na talo, e ke le iloa kalo, a nganga paia whai ngaluenga mo oe, he has emotions, e oi fo I le nganga paia, a whai ta talo whaatonga mo oe, a sa pati e vi ele li. These qualities are not applicable to an impersonal force or an impersonal influence or a thing. The Holy Spirit is not a thing. The Holy Spirit is a person. Of party of you. Why let's langongo se kupula. Let's langongo se camera. Let's on my phone. Let's on a loco. Of party of you. The Holy Spirit has all three. So he is a person. God is good all the time. Second point number 2. The Holy Spirit is a person because he is referred to with personal pronouns. O le nganga pa ia o yo tangata. Awa lo fa pena foi no fa nga ina ia o la fa sa more pronoun. So anauna. O lo fa pena no fa nga so anauna le tangata I tala noa I le nganga pa ia. O Yesu ke riso lava ia. O ia na fa pena na o tala noa Yesu ile afo ia. Ile nganga pa ia. Na ia whaonga ina, ia pronouns nei po asa nauna nei, I le ingilisi. He, when he comes, him, and himself. Ia whaonga, kusi, wawe mai lafi ka kusi wanga, yoang ianga inga, wasa sa. O te whai atu fo I tama. O te whai atu fo I tama ona fo I mai lea ia te o tau le tasi fsosoani. Ina ia tu mau pe o ia te o tau e whaavavau. See, whapekangi ia, I will pray the Father and the Father will send you another comforter
who shall be with you forever. Apa sa pati vi elali? Afa sa mo le buia. O e a fio mai. E saule nga pa ia. E wa o yo tangata apa sa pati vi elali. God is good. Ele se kaka ka speaker le. Ele ma faila nga sound speaker ya ka. E ka mo walu el speaker, fuka wo el speaker. God is good. Ole situsi. Ole Johannes fulono. Ole situsi fa mauni ai. Ole Johannes fulono fitu sulfa. Ole situsi fa mauni ai Johannes fulima. Lus fulono lus fitu. Fa ka mo kasi mo ready ai. Kasi fa. Ole Johannes fulma lima. Ja. Fa po lusu maleono lusu malfit. Ja, fa fa fonga. A maliu mai le sosoani. Yes, fa longo. Ele a vese maliu mai ise laurau. Ise fa loa. Ise ka vale. E ave tangata. Fa wa. A maliu mai le sosoani. Ole o te auina mai ya te o tou mai le tama. Ole anganga le tupu mai ai le upumoni. Yes. Ole maliu mai le tama. O ia lava e moni mau ya te. Yes, I will support you vilali. Again, these pronouns are not applicable to an impersonal force or an impersonal influence or a thing. God is good all the time. Number 3, point number 3. The Holy Spirit is a person because he is spoken of under personal titles. Ole nga pa ia fo oyo tangata. Awale ave ei swafa matai pe on ave tangata. Ele se swafa makai ave se speaker. Hello. Ele se swafa makai ave se pulila. But ave swafa ile nga pa ia. Okay, o swafa mo nga le lua lava nga. O fa malta la tus pa ia. O lava sko lua ko ko lua lava nga fa mau yai. Amen. Ole swafa mo he is the comforter, which also means advocate. Ete mona le yone se fulfa fa fulono malus fulono. O le ngofo ilea le ave ya Yesu. O le afa makala kiri le upu le fa le liu comforter po le fa ma fa na fana. Ia po le advocate, o le winga le upu advocate o tangata talanoa on your behalf or my behalf. The Holy Spirit speaks to God on your behalf and my behalf when he prays. And right now, the Holy Spirit, le wisi winga mele ta o le ngole comforter mo le advocate, someone who stands beside or alongside another person. O te whiwhatu le te o e nofo mai. Someone is sitting alongside you. Someone is sitting alongside you. O utua tui. Ko koe mawhanga loko o ke lo kukuko kasi. The Holy Spirit is standing alongside me. Afsa pati vi leli. O le kiuke lea. O le function lea. Lea fa makai ele nga po ye ingo ia isa. O ye sa o tu fa tasimo o le tangata fa atua. Afsa pati vi leli. O le singo ave yai o le another comforter. E ese le comforter. Ese le another comforter. O le another comforter. Fa mai Yesu o ke hang. Au ke winga mai le tasif so sani longo winga. O ye Yesu i lalo ngai fakasi mo so. Nga lue sa o Yesu e so soangi ma wa o yo so. Wa kai o fa yatu Yesu le alu ese. Roto vai so. Ai fa Yesu o to te pole. O te alu. Ai a wina mai le tasif so soangi. La le o winga lupunga le kasif so soangi. Another comforter. Somebody exactly like me is going to come and take my place. I ka kualis kusi mai. It is to your advantage that I go away. Pa mai so sili ako lo walu. Ilo lo ngofo asia. A ngofo ngai e kasi ya uli kingo. Lo nga winga nga Manurewa manguia ya kia. Ya ngofo bea. I sili lo walu. It is to your advantage. If I go, the Holy Spirit will come. And that Holy Spirit elei o lai Otara, o lai Papakura, o lai Otahuhu, o lai Pukekohe, o lai fea Hamilton. Avasa pati vieleli ile kaimi la vakasi. Langa when Jesus was here, he was in the body like you and me. Avasa pati vieleli. God is good all the time. Walavanga. Amen. Ya walavanga. Anu e fai kausi no tsinga ka ku fa sa sa ngemi. Ya fai ka ko ki kia upa. The Holy Spirit is a person because he performs personal acts. Ole nga pa ia fo il tangata. Awai. Nga ke fa ki mo inga lua nga fa il tangata. Nga ka kia la vale pure ale stage le la me fai. Ele sa nga lua nga fa ia. Nga ka kia fa ngo fo le se lo nga ke la ki ngo fo ai fa ka fa nga lua nga fo. Ai le sa so ke sa wai sa vale vale ngo fo ai fa sa nga lua. Amen. But the Holy Spirit has works and he does a lot of work. Personal acts. Ole vai nga mo na te fai. Ole nga lue. The Holy Spirit works. 1 Corinthians 12:11. The Holy Spirit searches
e su e le ngā pa ia, e sa ili le ngā pa ia, e te nofo mai, o le ngai e su e le ngā pa ia i lo loto, i lo mawhau, i o langona, e o ai lo tino, e le se me ngole lana su, aisea, because he is concerned about your destiny. E ngau nau o ie fia wha manui e te oi, so ngā ke su e masai ili, lea wala, e te langona ilo na leo, o e wha longolonga me whake mingei, o lo su e aku le ngā pa i o le koe ki oi. O lo ngā lue aku le ngā pa i o le tu e te oi. Number 3, the Holy Spirit speaks. E tau tala fo i le ngā pa i ngā lue ngā su tolu fo pelua, i ma marutusi ana tele. E wheta lai mai le ngā pa i, e tu lei mai le ngā o i le tua, e malele mai le ngā pa i. Alo? O inga o i o tangata e le tau tala se no foa po se lau lau, e wheta lai le ngā pa i. Avsa pati vila, he is a person. The Holy Spirit testifies. E moli tino mai, e mo moli mai le ngā pa i me moi. Amen. E ta u tino mai le ngā pa i, e le ka u kingo a se me le se fonga. Amen. Lesi so ai, the Holy Spirit bears witness. 1 John 5:6. E moli mau mai le ngā pa i, ke ngofo mai, e ngai moli mau le ngā pa i, ke oi pole kungela. Amen. God is good. The Holy Spirit teaches, e a o le ngā pa i. Awa ki aunga ka, whai mai le ngā pa ia, e ei tangata ia i o te alofa iai. E ei tangata i ro te mana o te tango ia o awhali lei. Ina ia o le levo le he mana na o hai. Ai mana na o mai le levo ma te o iai. Ai aunga te tāfo e whai le o te whātu e whai. I o le exercise mo mua la wala oi, o lo wha malo si mal pōne te whalongo mai, au sau pā te vi elali. Ai se ia o hatu oi le ngā pa ia. God is good. The Holy Spirit instructs. E wha tonu fo i tātou le ngā paia, ne mi e iwa whaupu e lusfulu. The Holy Spirit reproves, e a ohai, correcting with kind intent. E leo se whaakongunga fo inga le, e whaakongunga e a ohai ai i le anga tangata. E manao le ngā paia e ohai oe, ai a ohai le mu inga i e malamalama, ma e manguia. Amen, e apsa pātevi e leli. The Holy Spirit prays and makes intercessions for you and me. Roma ono fa bulusu lono, e ta talo le ngā paia, ma whaatonga le nganga pa ia, mo oe. Ma te whapu momua, the Holy Spirit leads. E tai tātou le nganga pa ia, o i o tangata. Na ave le nganga pa ia Yesu i le vao, e whaoso so ina e satani, i aso e whaasefulu, ina ua umana papati so ina, ia awesau pati e vi elali. E tai foi oe le nganga pa ia, i le tonga vao i kele i lofa fo mai. O le kele i o me lofa kapopeka, o le kele i o me nganga o le nganga pa ia whalau kele i ngā o lo keni. Pone la whalau tele atu. Sebai kale la uma le wani kom fai falo kira. To tele tangata ha uma pero mo mela nga poia. Wo o tu ina o to le tonga vao. Se I kolengi ai oe. Se ia ha oi oe. O tu ina oi lalo se kai e ke le manga oi. Puinga oi lalo se kai e mo kwa pe fika langa yoi. O ko nga vao nga. Ai wo e te vai. A wo e itai. Wa e musu ai telo Yesu e fast fulu aso o via ai no via inu ana pongi le inu le ai o tonga va ai nga nofo Yesu se I umar kai mi ave ele nga pa ia e fa fe do ile e fe taui ai ko le ia e le nga pa ia tonga va ave so pati vi ile God is good all the time. Hallelujah. Fatu tope atu le uma. The Holy Spirit guides the believer into all truth. O ma ka fai ka unga kusinga e tai ina e tātou e le nganga pa i me kong e le kai o e le nganga pa i se me leanga. Whanau le kalesia I ale tua. Ngau le ngā pa I le whaoro boli. I tātou whapena, tātou whapena I Yesu. Ai ua tātou whaoina li. Tātou mana uma e whaonga tātou le li. Aroa lawe. E uma e whaonga, me whaonga. Aroa la I mua tātou lima. Aroa I mua tātou moro, tātou leo. Me whapena whaake te tātou whaoro boli. O ale ngā pa I. E ui
ia le toi ia le mano fa ki uma la ia me la fu a vi no ia le ia fa ai mo me fa tempo ko e fa ne e fa ia le pa that's exactly what we should be doing but now we know le pa ia ko le ni ka ko na buena fe le la lo fa o ia ka o le ke ka si fa o le ke la si fa a me le ku le umia kala au ai o so le umia fa winga ia ai fa pega ka ma si fa ja o le ken le yo le si fa ba le tu au le fo I lo le matala. The Holy Spirit is willing to start you afresh tonight. No matter where you are. The Holy Spirit brings about a regeneration of life in anyone who is willing to open up to Him. Ioane tolu fa belimo leono. O sauni no fo sauni le nganga pa ia so skei me fa fanga fo winga se nganga ua levan le loa. Ua levan polonga. Fa no fo wino o le mana o le nganga pa ia e ke manga fa le lei ai. Ma e mangui ai o sa pati vi ele li. Kasi le mea, the Holy Spirit strives with men. E fi nau fo ile nganga pa ia le tua matakata. O fa ke ngese o fa pe kolunga e ko mo e fi ngau le nganga le ko mo ka. Ai fa longo e kala le tua e le fa fa. Ona fi nau le tangata malo nganga. Le ekalesia. Uso to fa fine fa nau. Ta mama tina. Fa mole aua tatu te fi nau mo le nganga pa ia le tua. Sa ungia le nganga pa ia le kue whainga o makaka o longa lofa. E o sa ia le kue whainga o longa lofa. Ai vai oi. E le wha wau whainga. Tatu langone le pone le ava ma le whaaloalo i le nganga pa ia. Wale we whaalongo le ngata o ia le tua au ia le tangata. A le o sa i mai a inga ia e umaguia au sa pati vi i. The Holy Spirit convicts men. Ioane sulon pe valu. E whaai loa e le nganga pa ia le sala li tangata ina ia maua li tangata le sala mō maua li whamangianga le tualo no langa. The Holy Spirit sends messengers from God. Isaiah 48:16. A wina mai le nganga pa ia ave au mai le tua moe. E ke leilo fo ilo whalongolongo man ngia fiafi. O ngai ku ia ku le nganga pa ia le kue loko. Sa o le leilo whalongo takanga kango invite o ki sau. Sa o le leilo whalongo ilo ko luanga whalongo kele o ki sau. O sa e loko vai ke le fi sau. Amen. God is good all the time. The Holy Spirit calls men into ministry. Acts 13 verse 2, 20-28. E to tofi fo i le nganga pa ia tangata i le ngaluenga le tua. O le tele yo ngaluenga le tua le fia fai. O le kele yo lima mawai fia whaonga. O le kele yo kangaka qualify e ngofo mai. O le kele yo kangaka qualify e whalongolongo mai lungo Facebook. Wa i kuipo tau i le tua le tele o ta leni ma le tele o le oa e whaonga ina e te au auna i le tua. A le whalawalawe e kele i langonga inga le leo le tua ngai kui aki aki oi. E kele i whalonga le leo le tua whaafo mai. Aua e te look down sta mai talan whaifi au e whatu ati oi. O te mana o i ati oi tūra mena e whai. Ai sa ue kelu ke pese. O te mana o i ati oi e te sa ue kelu whai mele tato e kalesia. Aua e te mana tu whatau waa o le whaifi au polo tai tai. O nai tu tu whaatasi atu ma le nganga pa ia o le tua. O le tō whinga nā le nganga pa ia o whatu ati oi. A ua e fili tofi. Ua e fili le mea ke mga oai. E, ai leo wala whina ngalo ngalo e kumo kakou. E le ko kofi kakou. E ko kofi mai e lunga. O le kofi wha ele kua e amaka i ngai mea laiki. Ai wha maungi la e le kamai walau. E o le meke rei, au sau pati vile. Nila wasa sao, la uma. The Holy Spirit directs men in the service of Christ. Acts 8:29. E wha tonu e le nganga pa ia tangata i le au unanga i le tua. The Holy Spirit imparts gifts, spiritual gifts to the members of the body of Christ, the church. Len kako whalongo whaika wingal kusiri ko whikaua. E wha asoa, e tufa, e fua ina mai, e le nganga pa ia. Ia mea lofa i telena wā, mōla e kalesia. E le uma, ai walawa, whakakau kawha, e weu whai, wa uma, e le uma, ai uha uma. O ngā ngai wawa i akul whaila unga ma le nganga pa ia. Wā maka o ngā tau. Hei ale kele i o melele i le nganga pa ia le saungu moe. Melea, le whiawhina i le whaina. O la whaamuta i. Ai, se whātul talali atoi. The Holy Spirit is in the house.
He is the promise of God to Israel and the church. O le polo misi, o le folanga le tua mole, mo Israelu male e kalesia, e manui ai tatou. Mo ka kai ko lua ba tatou whanau. E le haima se isia mea e mawhaina whale leia lo olanga. Whaalo to teleina oe. Whamalo si au ia te oe, e ese mai le nganga paia. E te le mawhaina lua o malau ta mamalo tinai te miu malava. E le mawhaina lua o malau ta lua te miu malava. A le mela nei le le nganga paia. E wa ai mai tangata te la totasi. A o lae te lua o malau nganga paia. O lae nofo i te nganga paia toni e toi. Ngatele te savali aku. O lae ke lua savali whakasi aku malau nganga paia. I was about to be really. Let's stand. That's to luck. Oh, my love, best. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Who is the Holy Spirit? E lua tali. Alanga leo te tele mai tatoli tali mo ia. The Holy Spirit is God. Who is the Holy Spirit? Alanga mai tatoli tali lona lua. The Holy Spirit is a person. Ale mo I va malama le ya tu vai ngai. O ka se poto le tua ile awina mai o le nganga paia. Awina mai le nganga paia e oi oia o le tua a oia fo o tangata e malama le lei ale tangata. E loe le nganga paia awa o tangata ulangona mo manatu mo manaonga malo vai. Malo vai nga. Malo na manau. Mea falana. E mawhai e le ngā paia o na whai le te talo mo oe. Whaatonga mo oe. O ngai loa e te vai. Ai wa ai oe, o le fiafin nei. A o tui te mole viinga. Tēnā ia whatua a matal whaftai. I felt the presence of the Holy Spirit. Awa te whatamala, the Holy Spirit is in the house. E kele ngai mea le lava bubuaku. O te le lopo i tonu le whale le nei le tangata e. E ki ngā, e ngi me ki ngā longingo. Ai mai se whai o ngā limba. Wo whiu e ka awhi o limba, o le mwhai ka awhi. Wa viri. Ai, o whia, o le mingo i whapenga o limba. Ua whapenga nga, it soothes. E whaolinga mai, the Holy Spirit is ready to bless somebody who is suffering from any iniquity. Infirmity. Amen. In the physical body. Kino peke ngofo mai o ngai ke polonga se vai ko lotino o leva na tinga fa inga kanga fa nga yoi hey ke lo inga le mum ngo fa lo nga pa fa me la nga pa ia I'm here I have all the power I can bring life back to you wherever you are I manga oi o ke manga oi va ku ya ke oi pa wor me lo ko ye mai sa the Holy Spirit is here to bless everyone o te le lo po la me na sa oi I va oi the Holy Spirit is willing to meet your needs tonight. Amen. God is good all the time. La fai talo no sulu pesi. Amai al pesi lea. Ia ona wala awa tule ia te oi. Ai mana o le ngā po ia. Awa te whatamana. Sau. Sau o oi whakaria wa ia tangata lai tua mo mai e. Fai se whai no fua pe a kako le ofi. Amen. God is good. I tell you what, e ele me ka lulu. E ele ka ke mo ka lulu ale polling e le mo ia le nga pa ia because the Holy Spirit has said so. O le alo mai, o le alo vai, o le ale fale kongu, o lo nganga fo le ponge. I tell you the Holy Spirit is ready to shake you up. The Holy Spirit is ready to shake you. Avatu le mana ia toi. Manurewa ia toi. Ile swa fo Cristo. Mana ia tu le nona ia na ka sei ang fo ma fa puto te tafa. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na sei no fo ma puto mole. Vai ngo fia na fa puto. Ala ta vai avele tu nga vale no fo le tu le avele tu le o le sing fo vai ngo fia ava ngo bela kongo fa. I want to fatamala. I tell you the Holy Spirit is here. This is his Holy Ghost conference. This is his conference. This is his time. He is going to bless. He is going to bless a lot of people. I want to fatamala. I want to fia ai like kele ka ko me ai ko. Kele ka ka usami. I like fia ai. Ai sa mo mo ke papenga ga manga o me ka le nga pa ia. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Rosa ka paparanda. Tiki ko papara sakar de keriar na mangaras. Kora na paporna ka ha paparanda. Kikoro sa ka paparna makalasia karanda. Hepa paparanda. Kora na mangarasi karna mama.
So if you want the Holy Spirit, come. This is the promise of the Father. Ole folanga, ole mea fo ai fualea. Ile e kalesia le se tau te tongina. Ai a sau le nganga paia sau fatasi mo mea lofa e kele le nganga paia. Ole fa malolonga le loto mo le nganga. Ole fa malolonga le tino. Ole koe fa le leio me uma. If you want a fresh touch, new touch, refreshing, healing, miracles to take place in your life, come. Ai mana toi fa fou, lo lu maftanga me Yesu, le pole sak. Ai mga se isi pai fou le nga paia, wa leva nga mavaile pa I kele, wa leva nga ele ko fa longa le mata ngo fio lu maftanga mo le nga paia. Tonight is your night. Come. Sauluma. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whaftai mo la upu tama. Holy Spirit, nga yoi atu oi te tonu le whare. Pa I atu tanga tauma. Tai mai e la tau, ave se ina fefe ma le popole, ma le atu atu vale, ma le masal. Pa I atu mai tai mai la tau. This is your conference. This is the beginning of this conference. The Holy Spirit tonight, no one is going to miss out if they come. Bring them, and Holy Spirit, you're going to prove your own word tonight. You are here, and you are able to touch them. You're able to bless them. You're able to heal whoever needs healing. You are able to bring miracles in their lives. Open new doors. Open eyes. Ia vi oi. Usu ina pese no pese. Anga pa ia. Somalia nga pa ia. Suamali oi anga pa ia. Avio maya e. Le tua pe fai na mai ai luma. Awa una le tua au tua. Come to the front please. Come to the front please au una le tua. So mai tonu. Come closer. If you sau. So mai tonu. Agai mai apa vekele sau. Awate musu. Awate kota. Awate paye. The Holy Spirit is here to bless you. Apa mai. Ai lei whaia le te talo mo le ngā paia. O lo iai se isi walau pito silion mātango whima le taua. O le te talo e whaape naona ta lia Yesu e ve mali. Whaola pa whapeo le temi mo muane wa e sa wai. A wai le ma whaina i maua le ngā paia. Pa le te lia ina mo mua Yesu e ve mali. Whaola le ngate lea. O stasi whai o umi wa umamao lona. Lana sa walinga ma Yesu. O le wano mātango whina te whaafoe lalu mawhtanga ma Yesu. Me lea, everybody close your eyes. Mo ini uma tatou mata. Now na si vava lunga lo lima pa fa pe te mo mia te fa fo luma ftanga me Yesu si vava lunga lo lima te tu lalo pe fa pe e mo mia le talio Yesu ve mali fa ola mo le te mo mo ia avela spati e viele li le ai la tato uma fa loina tato mai uma la mo le nga pa ia vi ia le hallelujah ole ato e fa pe nala saudi o to usu pese a usu iner pese ola su atu sunga au na le tua e ta talo ia toi awane ngalo ya toi awati pole le tangata na te talo amen mai fa mfaltua o fa tasi ngalu fa tasi mo fa sto tele tatou fa mole
ngā lua tasi whatua sunga whawhengainga. Now, those who bless it, open yourself up to the Holy Spirit right now. Ta tala lo lote le ngā paia. Open up your heart. The Holy Spirit is ready to come and bless you and fill you and refresh you and touch you right now in the mighty name of Jesus. So te ise toi tua. Hallelujah. Ya sauni. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come upon each and every one of them tonight in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, fall on your people. Holy Spirit, come upon your people. Holy Spirit, bless your people tonight in the mighty name of Jesus. Bless your people. Bless your people. Bless your people in the name of Jesus. Hallelujah, yo tangata. Anga baia patu tumuina la to. Pafilo la tu brava la to. Inside the heart in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, feel. Holy Spirit, bless. Holy Spirit, bless your people in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, rola sika boborona. Rola sika boborona. Era la boborona clase kini de karna. Opa boborona clase karna. Opa boborona sikini. Opa boborona kala. Hetta kala sikini oro no boborona. Opa boborona kala sikini. Opa boborona sikini de kala shaha boborona boborona. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit, come. Feel her right now. Feel the goodness of the Holy Spirit. Feel her right now. Breakthrough. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit, lead his deepest desires. Holy Spirit, tell you your braunga. Feel him and break through. Take him to the next level of your anointing, and he's walk with you in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Awaninga sayo
ina mafai ana fatuina. Ele mbana le anga pa ia. Yesu Kristo maloti. E faya ele tua le mena ya te oina pia tule nei. Nana mena kolonga no loto. Nana mena onga na ya te oi. Ya se tinga i loto ngata. Apa ele tua. Papu seina oina mama na ngano le tua. Oh, hallelujah, Lord, hallelujah, Father. Oh, yes, hallelujah, Jesus. Tu lo loto ya te ia le pia tule nei. Hallelujah, hallelujah. Never know. Hallelujah, ina tua ya te oi. Awa te misia le mano le pia tule nei. Patumbu ele nganga le tua. Now lo loto ya te ia le pia pinga lu ya tu le nganga le tua. Ya te oi. Lo ya le nganga le tua le mene. Hallelujah, yes, Lord. Sing it again. Hallelujah, now le nganga le tua. Patumino lo loto. Patumino lo tangata. Lo ngala. Abenano fa ie tama. Mama lie le ngapa ia. Glory, glory. Sing it again. Pesele mana now lo loto ya te ia le pia tule. Hallelujah, Lord, hallelujah, Father. Yes, Lord. La yo tangata le tua le pia. Mato loto ya te oi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, hallelujah, Father. Una pea, le vaya lo ngala pa ia. Glory, glory. Hallelujah, Lord. Yes, Lord, yes, Father. Glory, glory. Yes, Lord, yes, Father. Sing one more time. I want to hallelujah, Lord, hallelujah, Father. Yes, Lord. Now, lo loto ya te ia le pia. Hallelujah, Lord, hallelujah, Father. Puna pele vai lo nganga pa ia le tua tono mato tangata. Mato langona lo feta lai ma. Fatashe wa au avele se pati mo le tua. Si e unima ya te ia le fiaf. Le tua. O mato laulau tutu i au luma. E monu mawai, loa nganga pa ia i le fiafi nei le tua. Le ise mea lilo i lau sila whanga i o mato tangata. O se ngā lala le tua au i lau whanau. Whamalia le tua. Se manaonga o iau tangata ta mai le fiafi le nei. Ia e tali le tua.
Whatumu lau nganga pa ia. I loto tangata teito tasi. Nauna watu o matu tangata ia te o matu whaalongo le tua i lau upu i le fiafile nei. Le ise mea matu te mawhaia. Pe au noa ma oia nganga pa ia. Matu lau tū le tua ma matu whape atua. Fio mai lau nganga pa ia. Sanga whaatumu i o matu tangata. Whaunga ina le tua o matu wola. A vea i mātou le tua. O moli mau. O lau fe au ma lau tala le lei le tua. Moli mawina. Lau sili ese. Lau mamalu, lau matautia le tua. A nganga pa ia. Whaatumu i au tangata i le whiawhile nei. Whauina i mātou le tua i le mana o lo nganga pa ia. Ia taiteina i mātou i le mana o lo nganga pa ia. Teito lua mai mātou. Whawhetai le tua. I le awanoa ua mātou whalongo ai. Ua mātou talia. Lau upu i le nei a whiawhi. Awe le se pati mo le tua. Patele lau pati mo ia. Pati. Fia lau loto le whiawhi le lei. Hatu muina oe le mana le nganga pa ia. Hallelujah, hallelujah, Lord. Glory, 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 glory. Glory to your mighty name, Jesus. O le viinga, o le whamanua, o le whanetanga i lau a fio. Matu sauni e whafoi atu i ate oi. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Sauni e whafoi i le viinga i lau a tua ne fiafi. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Sia yo ni mai atia. Pape atu e tatau ia te ole viinga. Tatau ia te ole whamanu ma le whanetanga. Oe tamale alo ma le nganga pa ia. Glory, glory. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah, Father. Tau ia te ole viinga le tua. O le whamanu, o le whanetanga, e laua pio. Mea na mātou whaia le whiawhine nei le tua. Ia si tia ai lo lava viinga. Ia au le viinga ia te oi. Mau le viinga ia te oi. Ia whamanuina. Lau swafa ma mana le tua. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Glory, glory. For from you are all things. Yes, Lord. And to you are all things. You deserve the glory. Telelelo pati fa foi ai te, fa popo la vinga. Ia whamanuina oe lo matua tua le nei a fiaf. Na mau te talo. Whapitola u whamanianga le tua i lau au auna. Lau o talihi. Lau whaunga le tua i ai lunga i a teia. Whamanuia le tua i a Amosa Kennar. Whamanuia le kalesia. Whamanuia le matu te tai. Sepi masoe le tua.
Pamlia le tua I whawhengainga. Pamlia lau whanau le tua o matu tangata. Pamlia le kalesia. Ia mana oi ke riso. I to tono le kalesia lo matu tama. Ia vi ia oi lo matu ali. Tai matou le tua pe matu sauni. E ta apele nei fiafi. Sausawina I matou I le mana o lo toto ke riso. Tai to lua I matou maloa nganga pa ia. Matou maua malo longa file mua nei pole atua. Ala fai matou I la so fau atai au. Au le vi inga e fo I ati oe. Toi ai. Ave tasi ale o sau pati mo le tua ne fiafi. Ia vi ia oe lo matu atua. O no o Yesu. Alanga al whanau le tua. 1, 2, 3. God be the glory forever and ever. Amen. Tasi rua tolu.